Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Pampanga, anak katamo pong kakuswelo, ampo pangkanyaman keti kim Pampanga. May nga parap-rap na ako na naman po. Maya po po kabalen, may na ko po kanyan. Nano pong kasalungsungan yung gagawan. May kakapagpainawan na kayo po nung yarin na akong mengan. Ya ko po ay nano pata, makipagkwento ko pa mo po kayo kabang maugto kayo. Nano man pong gagawan yung yeni, king obra, king bale. Abayan, yuko po. Ako po ay Jody Dizon Mercado, yung kaya kayong talasuyo. Ya ko na naman pong dili. Ingka na pong partner. Makalbag na naman po ka ng mata. Mamuyat na naman kano'y pare kong to. Ti, ana po ning kana kung kayabing at sing malago. Live na live tamo po king free-to-air TV Channel 36. King kikatamong official Facebook page. CLTV 36 Official. Makanyan mo naman king kikatamong YouTube channel. CLTV 36 Official mo naman. Nano pa ta, ibigay po kaya kayo, ining balitang mga palyari po kaya tilabot Kamampangan. Nano pa ta, inga manong siswan ng poing kulturang Kamampangan ng kaya katamong gambulan, ampong pagmasabalan, ngening aldo na po ning Miyerkules, 18 na po ning Oktubre. Makiabay ko po kayong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po at mag-comment kayo po. Ilagay yo po rin keng katamong Facebook Live comments. Naanuya man po yan, binyag, kasal, o bisa akong mamin keng krasyo, o nano man itamburi yung iapse, keng katamong programa. I-comment siya mo po yan, basan tayo po keng katamong programa. And syempre, deng pa-birthday, nung buriyo lang i-greet mo naman. Malyari pang padala rin. And speaking of birthday, ninarang bidatamong Miki birthday, ngening aldong iti. Happy birthday kang Peter J. Carion, kang PJ Carion. Yung kanahong kakaluguran. Manibat High School, kaluguran ko nini. Ako ay lubos sa isip, panyara gumig high school kami. O karing abalo kurugot, kabalen ke pala me itong murugong barangay yung pilatan me. 100 meters mo yata yung pilatan me. Makatok nang yan naman palaking bakulod. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings sa Pete. And syempre, taglos-taglos ka sanang sasaw pa rin katamong kabalen. Uling ni Peter po, talapagobra niya po ning Australian Embassy. Pete, nung maganda ka, maglibre ka, mo kakalingwan, kukumbiran. Happy birthday, PJ Carion. Birthday na naman, Terence Ong. Terence, nanong handa, nanong tawoy, Terence po, ahakayabe kaya po banwa. Itong Giant Lantern Festival, kasahop kaya po yan, yung karing may alabasan pong GLF, po yung kanakong runner kanita. Party niya po ning City, City Peso. Nung iyo ko po magkamali, under the City Administrator's Office. Terence, sana dakal ka ako ang regalo, ngening birthday mo, and maging masaya ko sana kingkayang celebration, kaya be kambening kayang pamilya. Happy birthday, Terence Ong.
Birthday na naman, Boss Jason Calma Roque. Boss Jay, no ka rin kamo kanyan palagi ako, roronda na ka para kengkihang negosyo. And Sir Jay, miss ko nitang magluto ka isong birthday mo, kukumbiran mo ang din kayong buong barangay. Manya-manya pong magluto yun Sir Jason ko. Uling kinuldas siya po kayong barko. And karin magluto yan, heni magluto yan naman. And sana minono pa rin kayang negosyo, Sir Jason. And sana apakabsi mo rin bisita mo ngayon birthday mo. Happy birthday, Boss Jason Calma Roque. Oy ni, birthday ng Erica May Carlos. Kapatid niya pong Ana Camille Carlos na ning Finance Department na po ning CLTV 36. Karem pong mi kakilala karela, nino ing mas malago kareng mi kapatad na sabi na pong Ana, mas malaguya po king kapatad na. Pero makanyan man, Erica, uling birthday mo. Ngayoning birthday mo, pagbigyan mo pa ing achi mo. Sana ega-naga ng buri mong regalo, akwa mo king birthday mo. And ding lilibre mo, mo kalingwan pakanan. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings. Happy birthday, Erica May Carlos. Bago taong po taglos ng kiyakatawang programa, buri ko lang naman pong i-greet happy viewing din kiyakatawang kakalaguran. Ring Bernarte family, Michael and Diane Bernarte, nung atandaran niyo po niya pong misa, migbisita la po kening studio tamo, din pong kanahong kakalaguran. Kaya bede po sing pangalinan, mi balik no po keng Australia, keng pong Perth. Kasiping niya po ning Perth, ing 2nd, 3rd, 4th, ang poing 5th. And mimingat kayo lagi king Australia and see you again. Keng kaya kayong pamanuli and masaya kami na akayabed na kayo kayong pamanuli recently. And hope to see you again soon. God bless you more, Bernarte family. And ganyan naman po, siguro dapat napon tala basa rin eh. Pero nung ating kayo pong komento o share kung kikatamong question of the week, padalaya po kung kikatamong Facebook Live na anumiyawari kikatamong question of the week, basan tanya? Nanong content or video ing pekaburi mong Alben keng social media. I-comment siya po yan. Basan tayo po keng kikatamong programa. Baya mayari pota. Ako anyang metong aldo, banggit ko na metong karemburi kong Alben, Sergey Bin. Makatulala pin Sergey Bin, pero itang kapatid ng Chief Allen, karindala naman palabas ng video. Dabiyasa lang bakit ang dakala akmang views. And karen pong aliwa ko pang Alben, ikay Norbin, ang popay lovely. Deta, Alben ko pureta. Ing timbugok. Uling mga katulala pong Alben detang may asawang areta And nung ating ko pong bring i-share karen pong buri pong Alben keng social media. I-comment siya po keng katamong Facebook Live. Oy ni na po ngeni ren kaya katamong balitang balen balita kaya tilabwad Kapampangan. Matagumpere pong ikwaring dakal taong kabalen ning CLTV 36 king kayang digital test broadcast na may gumpisa po anya pong doning Lunes, October 16. Inya naman mas makuli at mas malino ning kaya kayong pamanalbe karayong paborito yung programa ng CLTV 36. O ini po yung titukan ng Liana Canilao. Kabalen, kaya be kayo kareng matalik at ala suporta at ala panalbening CLTV 36? Metong kayo kareng menenaya king pilot implementation ng digital test broadcast inyang Lunes, October 16. Kalupad na kayo kayaring dakal tamong kabalen na may kapag-scan o search na king CLTV 36 king karelang digital TV box o digital TV sets. Kaya makapal be CLTV, ngini, iniskan mo ayal ba yung malinaw ngini. Hanggang mapula akong mata,
Apa panalbayan ko rin CLTV, uling makaning TV Plus. Mas masanting na ngayon ni Manalbeking CLTV 36 kasi digital net tapos mas convenient siya pa compare kitang traditional na albenta mong analog dati. Agpangking TV programming heading CLTV 36 sa Mark William Canlas, meging matagumpe ing mumunang aldo ng digital test broadcast ng istasyon. Kaya katamong digital test broadcast, may umpisa yung October 16 at meging yung successful ini. Masanting yung meging reception dahil kaya katamong viewers, uling ikit de, askan de, at kumbaga may receive yung masalese itang reception king karelang alualuang digital TV box ang pong digital TV sets. Muring sa Beniti, mas malino na yung ILB ng CLTV 36 karemyali ang lugal, kilob at kilwal ng Pampanga. Ing feedback ikwata mo masanting niya kasi from the cities, ing San Fernando, Angeles, Sampoing Mabalacat, malino deng ikiting CLTV 36. Nung lumakot naman kareng aliwang towns or municipalities like Guagua, San Simon, Sasmuan, Santa Rita, even Apalit, Candaba, ikwade muring masalese ining transmission tamo. Partine ng digital migration ng CLTV 36 ng Merapat at digital test broadcast. Pamagsadyaya itiking full digital transmission ng istasyon. Buri ng sabyan, king digital TV na iti ILBN at alane king analog TV. Mumuna, ing kaya katamong pa mag-migrate from analog to digital is bala mo mag-comply tamo king requirement na ning NTC or National Telecommunications Commission na dapat mag-digital ning Metro Manila ang po ing other parts nearby Metro Manila. So that's one. Pangadwa, maluwat na ng plano mo rin ng CLTV na mag-digital ya, bangkanita, ing reception, mas malino ya, mas masala, mas makule ya. Inga pa panalbenda rin kaya katamong viewers king CLTV 36. Nung atin kayong digital TV box o digital TV sets at aliko pa may kalipat kayong digital transmission, malyari yung tukending miyalo ang steps, aakit ka rin miyalo ang information drives at plugs ng istasyon. Para naman ka rin alang digital TV box o digital TV sets, malyari mo namang mag-subscribe ka rin cable partners ng CLTV 36. Ining kaya katamong digital TV test broadcast or digital test broadcast, umpisan tayong October 16 hanggang December 6. Buri ng sabyan, didinan talang time, rin kaya katamong talapanalber, rin kaya katamong viewers, bantang mag-migrate. Uling from analog to digital, baka ela pa masyadong aware makanano gagawan nito. Noon namang rin kaya katamong viewers, lala pang digital TV sets or digital TV box, they could subscribe naman kareng aliwaliwatang cable partners. Nanlarin Signal Channel 115, ining Air Cable Converge, ang poring alaw-aliwang local cable partners king mabilog a Central Luzon. So, if ever man alala pang digital TV box or sets, pwede din gawan nito, mag-subscribe la pa ka rin kaya katamong cable channel, bang apanalbenda katamo. Malyari mo namang mouse ka rin CLTV 36 hotlines para king karagdagang detalye o nung bisa kayong manyad assistance. Tam ka rin nga luwa-luwa tamong promotions and plugs, talagang lalageta mo na ating landlines or hotlines na pwede dang ausan rin kaya katamong viewers just for them to give their feedback kaya katamo. So Renning hotline sa Renny, na papalto tamo king screen at this moment, Rene, pwede dong ausan, nung atin ang problema, deyakit, mag-scan lalangakwa, mangutang laki katamo, and we could answer their questions. Samantala, maganap ang full implementation ng digital transmission king December. Kasaberi miyalo ang paka ang tabayanan at exciting akaganapan king Labod, Kapampangan. Na kayo pa itaw likabalen. Pagkipusan nyo na yung gewara rin miyasawang Rolly at Josie Conrado. Makanyan mo naman ikim Gallegos at i-enjoy na ing mas malinaw pa manalbe king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen. Karempong talapanalbeta mo, ngayon po, apin na po yung third day na po ng kiyakatamong digital test broadcast. Anapin po ng kiyakatamong kayabe kay ni CLTV ay Sir Mark Canlas. Ang gaya pong December 6 yan. So, October 18 pa mo po ngayon. So, kaya makiyabe na ko po, makiyagom na ko po kitang kiyakatamong digital test broadcast. Mag-umpisa pong 7 p.m. hanggang 10 p.m.
p.m. Iskanya mo po, gamitin kaya kayong digital TV box, yung CLTV 36, makanyan mo naman po, kaya kayong TV nung digital ready la. Karen pong analog TV, dito pong lumang Epamig Diet at TV. Uli, sobrang na po sa mga tabala po rin TV nga reta. Analog la pa po reta, baka po kayong pamag-test, yung kaya po akwa. So, yung option nyo po, sali ko pong digital TV box, mamalit kayong digital TV o mag-subscribe ko po. Karen kaya kaming cable partners. Meto nga po kening Signal TV ang pong Air Cable Converge, ang poreng aliwata ha pong cable partners kay Tiking Central Luzon. King aliwa pong balita, minabot laking may $2 na anak ding Mikiabe King Phoenix Kids Competition ay inorganisa ning Go Clark. Metong niya iting multi-sports duathlon and triathlon for kids. Kaya tiya pakit daring anak, aliwaing karelang gelingan, nune pating tibe ning karelang kabulasan. Magbalitay JM De Jesus. Ela petaw liden kaya nakan kempa magpapakit king karelang gelingan karas king multi-sports sa duathlon ampong triathlon. Niti kasing milabasa na Sabado, October 14, meron pa tiyang Phoenix Kids king New Clark City Kapas Tarlac nung nuko rin may $2 na yanak ing Mikiabe. Inorganisa niya iti ning Go Clark Sports ampong Phoenix Foundation. May yakit ing sikandang lub din kaya nakan king swimming, biking, ampong running. We encourage kids to be active. So ganun siya. We start them young so that they will bring this habit until they get old, no? So very important kasi yung maging active yung mga kids natin. That's why we're doing this. At chula kano king edad 5 hanggang 17 banwa di Mikiabe king competition. Alos menibatan lareti kimi yaliwang partining Luzon. Apili da neman kano yung NCC, pauli ning masanteng at world-class sa pasilidad. Sa New Clark City natin ginawa because of course yung facility maganda and world-class po yung facility. So ideal siya for these types of competition. Fun experience naman kano iti para ka rin participants at may kakilala lapang aliwangan na kamahilig king multi-sports. Well, this race is like a reminder for me of God's grace. And this race was really fun. The organizers did well. I had so much fun racing, seeing so many people race with me. It was very inspiring. Samantala, malyari naman kanong bisita kayong website ang pang social media pages ning Go Clark Sports bang akit rin aliwada pang aktibidad ang makasadyarang gawon. Please follow our website, goclarkph.com, for all the details. You will see there the schedule of events and upcoming events also. Yeah, nandun. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, at yung pusong makabalen. Kasan din pong akakit niya, de pong kaya na kanyeni, interesado no po king sports mo naman. And ay na po masyadong mag-Mobile Legends ang po pang Dota. And syempre, pauli na po ring activities sa rin, de pong kaya na kanta mo, masisikan na resistensya, makapag-build la pong camaraderie, karelang co-student athletes o co-athletes na malita mo, datang ingaldo, ila naman po ing mamyegalal king kikatamong probinsya, pati po king kikatamong bangsa, karen pong miyayaliwang sports. Ne po. Samantala, migbabane po kanuing power rate na ng San Fernando Electric Light and Power Company o spelap ko ng pong bulan na po ning Oktubre. King pepalwalda pong statement, atyo na mo king 9 pesos and 63 centavos per kilowatt hour, ing singil kumpara king 10 pesos and 50 centavos per kilowatt hour, anya pong bulan na po ning Setyembre. Ngayon pong milabas pong bulan na po ning Setyembre. Agpang po king espelap ko, kadalasan niya po kanong mitatas ing singil king kuryente,
pauli na ning winter season karing major oil and coal importing countries. So yung pong Pilipinas, metong niya po kareng pong bansa mag-import pong coal, ang po pong crudo, po. Oning pauli na po ning unforeseen market trends. Migabaya kano ing power reso singil king kuryente king milabas ayat lung bulan. Kinuha niya kano ning espela pong oportunidad IT para pababare ing karelang singil kareng consumers. Sinigurado na mo naman po ning espela ko ing balaw sa pamanenton paralan bang makatipid ang pong ipaldan lareng gasos dahil kaya karelang consumers. Masanting pong balita yan, kareng pong consumer sa puning isfelap ko. Siyempre, maragul ko po atipid kanyan. Kareng kaya kayong babayaran king kuryente, makatipid kayo, makatipon kayo po. Deta pong atipon nyo, malyaryo pong pigastusan kareng miyaliwang bage. Kalupa na po ning pamagsadya kempong kapaskuan. Malapit niya mo po ing Pasko, December 25 na po yan. Baka po just around the corner niya mo, Bulaga. Ay, halimbawa lita. Pota mabulaga kayo, Pasko na pala. Samantala, agkatanda kayo naman po, karin pong kikatamong Talapanalbe. Magumpisa po bukas. Ipaskil mino po, ipost mino po retang aman man ming digital TV viewers of the day. Dito pong kikatamong Talapanalbe, abisang makiabe, kikatamong test broadcast bengi-bengi. Malyari ko pong mag-picture. Picturean niya po yung kaya kayong sarili, mag-selfie kayo, kagulutan na po yung kaya kayong TV. Kabang mag-test broadcast siya po yung CLTV 36, picturean niya po yung sarili yo. Or yung kaya kayong buong pamilya, kabang malbe kayo. Padalaye po yan king CLTV 36 official Facebook page. Nung kayo pong mapili, ma-post kayo po king kikatamong Facebook page and makanyan man ma-feature kayo po karempong kikatamong programa. Makiabe na kayo po! Malayo kayo na po yung mapiling digital TV viewer of the day, kambe na po ning digital test broadcast ng CLTV 36. Oran po rin milabas ang balita king kikatamong balen, ako pumama ko, king pamanalbeyo, uling king pamagbalik na po ning nanupatad, din pong out of school youth, miyembro ning Pag-asa Youth Association of the Philippines, Pampanga Chapter, inga kayabe tamo po, king kikatamong Pami Talamita. Magbalik ya po ing nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at Pampanga, ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Kabalen! Good news! Mas malino pong mas makulining CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo rin atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto scan o auto search. Kay ba't, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun! Kaya ano ka rin ka man,
Kayan tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Nandito na ang maghahatid ng kasiyahan. Moira de la Torre. Ay, mali. At papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro at manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, Mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Dakal po salamat karen pong kaya katamong viewers sa makatutok ngayon ni kaya katamong king kasalukuyan. Metong niya po karen ni Miggy Talaw Benviaje. Aldoya po malbi king kaya katamong programa yan. Malbiyan naman po yan Nini Dison de Castro. Ang po ring Dison family. Dakal pong salamat king kaya kayong suporta king kaya katamong programang Nanupata. Ita pong usual comment na pong Madam Ditas Dison Simbulan, ang po ay Adrian Gray Simbulan ni Panayan Kepa po. Nano kaya nga sandang ene? Ita pong napon na balamon nilinlang dakatamo. Anya pong sinabi da kasi litson pa kasi po yung ulam. Anya pong nakatama ka ere, yun po talagang ulam da. Paksing bangus siya mo po. Ngayon po keng dakin na po ng kikatang programa, keng kikatang pamitalamitan. Pakilala ko na po rin kikatang bisita. Asa po kasanting balita ing may buo niya po. Ing Pampanga chapter na ning Pag-asa Youth Association of the Philippines. Uling kerakalan kano kareng miyembrura. Den pong kayanakan aali po magaral. Bang ikwento nung nanu ing olaganing aguman na iti, akayabe tayo po muna. Sir Christian Basco David, impong Provincial President ng Pag-asa Youth Association of Philippines, Pampanga Chapter. Ampoy John Paul Correa. Anyong hasiyo. Local Youth Development Officer na po ng City of San Fernando. Maya paabak po kayo mga sir? Okay. O game. Umpisan tayo kang Sir Christian. Sir Christian, siyempre, dakal makatutok ngayon kay katawang programa. Nung ating kampas shoutout at pong greeting sa atin ng oras mini kasi istong nga mo ginirit kay katawang programa po tapo tumabugla kalagad mong lultogin TV o temo ko pargo sinawtaw sana Sir Christian alahang kalingwan go ahead po ka rin greeting show. Ayan. Maya pa ugto po karing kaya katamong talapanalbe king CLTV 36 at din kaya katamo pong makatutok king kaurasan na ini, ring king PSWDO na po ning Pampanga, makatutok la pong kasalukuyan ini, ring kaya katamo pong PYAP President and members king Mabilog Pampanga, at din kaya katamo pong Kayabe daycare workers king Arayat Pampanga. Ayan. Makatutok yan naman po ing kaya kaming MSWDO, Ma'am Elvira Gatos, king kaurasan na ini. Sharing family mo po, tarago, kalingwan mo la. Ayan po, shout out po karing kaya kaming, karing pengari ko at kapatad. Sabihin mo lagyo, syempre. Manalbe. Mako po Sally David at tatang ko Polito David. Din kapatad mo. Ring kapatad ko po, Hazel David, Darwin David, Polito David Jr., and Dennis and Mary Ann David. Wala mo atay, Sir Christian, malama rin mas masanting naman pong lalaki ka na ako yung Sir Christian.
And ngayon po, ikayabi na pong Sir Christian, siyempre, napakilala ko na po kaya kayo, Sir John Paul or Sir JP. Sir JP, ikayo naman po, bakating ko po buring i-shoutout ang pong i-greet. Siyempre, makanyan mo naman ng sangkan po, tumabog la kaya ka magtampula. O, temo ko rin ko Granite Kin TV. Go ahead po, Sir JP. Ayan po, good afternoon po sa lahat ng bumubuo ng local government unit ng Ciudad ng San Fernando. Yan. Lalong-lalo na po sa aming Local Youth Development Officer, ang head po ng Local Youth Development Office. Hindi po ako nagpaalam. And lunch break naman, to kaya our yan. City Social Welfare and Development Office, no, sa lahat ng staff and employees, ayan po, good afternoon po sa ating lahat. Sa aking mga co-members po ng Pag-asa Youth Association of the Philippines National Federation, Provincial Federation of Pampanga and the City of San Fernando. Yan, good afternoon po sa ating lahat. Okay. Sir JP, ninong mamuntukan king kang opisina king city government? Sir Kim John Sagun po. Siya po ang ating wow. Local Youth Development Officer, ang head ng aming And office. siyempre, yung ka mamuntukan king city government, siyempre kikataong pakamana na Mayor Vilma Balye Kaluwag. Umpisan tayong kwento yung burida ko pa mong akilala, Sir Christian. Ano yung pagkaabalahan mo king BNN? Mag-aral ka pa? Mag-obra na ka? Na anong gagawan mo king kasalukuyan? Ayan po, king kasalukuyan, makafocus ko po talaga king kakatamong organisasyon, Pag-asa Youth Association of the Philippines, Pampanga Chapter. At kasalukuyan po na maninayang graduating ko po king kursong social work mo naman po. O, no ko rin ko po mag-aral at mayaring social work. Open Sir University po. Open University Yes na po po. ning nino ko po? Secret ka, no? Secret. Bakatang ayam muyot na kayong mag-aral ka rin Open University sa offer daring miyayaliwang eskwela. And map na mo po ini po yung kingwayong kurso, Sir Christian. Ini po anyang mag-start ko po king social services. Kaya po balo yung kurso ngayon ni. Nya po muna kinangwa ko computer engineering. Pero anya pong mag-start ko po Kenny, kaya kaming MSWDO king Arayat. Metong po anyang maluklok ya po bilang MSWDO anyang way back 2018 po anyang mag-start ko Kenny organisasyon na ini. Pepantun niya po karing kaya katamong barangay captains na nino makanano tayo kayang organize in PYAP Arayat chapter. So, ding kapitan po, may pong representative per barangay. Ating, kaya kami pong malugod kapitan, ya ko po yung pepadala na kaya kaming munisipyo. At during that time po, katang pamag-assembly mi pong aita, ay kaya kaming MSWDO, may conduct ya pong election of officers na po ning PYAP Arayat chapter at ya ko po yung may elect Municipal Federation na po ng Pag-asa Youth Association of the Philippines. Kempa mo pong Arayat. Kempa mo pong Arayat. At anya pong November 2018 po, magpayaw siya pong provincial meeting in kaya katamong Provincial Social Welfare and Development Officer, Ma'am Elizabeth Baybayan po kanita, na magpayaw siya po kanita at magkaroon election po anyang 2018. At yako mo rin po yung may elect bilang Provincial Federation. Okay, medyo pre-pandemic period pa pala, gugusal ni Sir Christian para keng organisasyon ay ni. So, ikit da itang kayakang nasa na makasahap ka rin kaya nakan makanyan o talagang itang kayakang potential to lead king kayakang munisipyo? Muna po, mag-start ko po kasi kaya kaming barangay base bilang metong youth leader na kaya kaming pisamban. So, ikit de po itang leadership ka rin anya makanyan po na yakong in-endorse na kaya kaming kapitan kanita na mamuntok yung kaya kaming barangay bilang youth leader. At may kabakanyan ko pong ikit da rin kaya beming barangay leaders na niya may elect ko po bilang leader na ning munisipyo. Okay, bayo tayo po itaglus, kaya katamong question and answer portion kang Sir JP. Then pong pedala pong messages kaya katamo king Facebook Live. Boris Morales, malbaya po sabi na hi po. Sir Boris, hello mo naman po kaya kayo. Sana po manyamanin kaya kayong pagtuan king kaurasan na ini. Malbaya naman po yung May Castro Soriano. Shout out po from HK. HK as in Hong Kong. Kay Bat, ayta, nung yata largo i-call out na ila po mag-comment. Adeline Grace Simbulan Nemia na po. Manganta na po, tinolang manok, koyang masanting.
O hindi, totoo na yan. Ay, nuko. Manyaman niya pong magtinulay, Adeline Grace Simbulan, name niyang metong nga daw migluto yung kamangyang, alpang kamangyang, kaburi kong kaburi kitang kamangyang ng minuto. Sabi na mo naman pong Adeline Gray, pa-shoutout ko la po din ka na akong kamarites. Mamis, ay Ate Rachel Napili Medina, Marian Hipolito Tulyao, Cecil Buan Santos, ang popay Ate Cherry Malago and Sara Miriam Evaristo. Atin lang palang grupong Marites Hening kay Marites Mamis Incarelang Lagyo. Hello po kay kayungan. And Sir JP, ika naman na ano mo ing responsibilidad ning kaya kang obra king city government? One of our responsibility is to ensure po yung implementation ng mga youth-oriented programs sa ating syudad. Kagaya po ng sa Pag-asa Youth Association, kasi dito rin po ako nag-start to, isa po siya no, sa mga programang ibinibigay no, ng syudad para sa mga disadvantaged youth. Lalong-lalo na yung mga out-of-school youth. Ayan. Tinutulungan po ng syudad ang mga katulad nila upang magkaroon ng pagkakataon, no, may express yung sarili nila at ma-avail yung mga programs and services ng city. Okay, malambat na kang talapag-obra ng city government? 2 years pa lang po. 2 years. Pero So, 7 years po akong volunteer as a PYEP officer and member ng city. ayan. O kumusta mo itang adwa mong ban mo pa mong pamagusal as a public servant? Medyo masakit ba? Masaguling obra mo? Kasi usually, itong bisabiyang kayanakan, medyo minsan masasalabuntok, masakit lang ikain iyagum din kayanakan. Atin lang sariling buring ila na mo yung gawa. Sir JP. Based po sa experience dun po sa trabaho namin sa city, no, medyo mahirap, no, in terms of paperworks, yan, yung reality. Okay. Pero pag mahal mo po kasi yung ginagawa mo, lalo na po ako, yung passion ko po talaga is youth service. So, gusto ko po yung ginagawa ko. So, nalilimutan na yung pagod. At yun naman pong, in terms naman po sa mga dynamics ng kabataan, dahil galing po ako doon, alam na po natin, no, yung pulso ng bawat bata, alam na po natin i-handle yung mga extreme personalities, yung mga children's threat situation, yung mga out-of-school youth, mga drug dependent, yung mga ganun, na-encounter na po natin sila. So, alam na po natin kung paano sila i-handle. Okay. Sir JP kasi, Sir Christian din sabi na social worker, and ngeni banggit mo, balo mo nung i-handle, ding miyayalo ang pamanugali, detang miyaliwang nga kaisipan da rin kaya nakan. Pag-aralan mo naman Sir JP? Yes po, sir. Bali, I'm a graduate of social work po. Okay. Passer po ako ng licensure examination ng social work class 2021 po. Di ba? Talagang swak ya pala Sir JP King Obrana. Muntata nang ini kitang sitwasyon da rin kaya nakan. Nanuwari inga kakitso king PYAP, bayo tayo pa sabihan, nanuwing kaya kayong grupo. Din kaya nakakailangan na pa mong antabayanan, Sir Christian? Ini po currently may ganap po king research me. Bistaman po dakal tamong state universities and college na libre ang tuition fee. Ren kaya katamo pong local government unit na mamyang scholarship program. Ren aliwang ahensya na ng gobyerno mamyala naman pong scholarship program. May research kaya po bakit po alila diritak din kaya katamong out of school youth. Okay. Ing research po at linwal po na dakal po problemang kakayarapan ding aliwang kayanakan. Mumuna pong dili, ding aliwa, lack of family support, ita pong economic income da, aliya po makanita sufficient. Dala na po ning kasakitan, minsan ding kayanakan ila po ring mamye income king pamilya. Uling ding aliwa naman po, ding pengari da, masakit la. So, kailangan da pong i-provide ang pangangailangan da. Dakal po bisang mag-aral la kayanakan, itamupin po, daranas lang kasakitan, uling atin la pong luluwal a obligasyon, king pamilya. Ita po ing ikit mi pong problema na buriming solusyonan at panintunan ing solusyon kung makanano mi pong aso panding kalupatamong kayanakan na
retang out of school youth na bisang magaral. Alimu po rin PYAP members mi ing buriming sopa, nune pati ring pamilya, kumba extended family support po ing buriming ibye ka rin kaming miyembro. Okay. Sir JP, ketang pamanigaran in-explain ng Sir Christian na makanyan pala ing sitwasyon and dynamics ngayon. Maragul bang bagi na ating organisasyon, kalupa na mo ng PYAP, although later kutang ko pa mo na ng PYAP, kasi siyempre miyayaliwang organisasyon din, ating alay lakad, mag-offer lang scholarship, miyayaliwang public servants na atin na namang scholarship programs din. Importante bang ating makanyang klaseng programang suporta karetang kayanakan, abisang mag-aral pero alalang capacity na makapag-aral? Napaka-importante po na magkaroon ng mga ganitong organization na tumutulong sa mga specific needs ng mga kabataan, sir. Bali kasi po, yung approach natin dito, the person in the environment configuration. Yung tao, tinitignan po natin sila kung paano nila nagagawa yung mga obligasyon nila araw-araw through the support also of the environment. So kung wala na po yung family or the community itself, isang malaking bagay na mayroong organisasyon na nag-serve sa mga katulad nila na nagbibigay ng intervention sa mga specific needs po, lalong-lalo na yung mga OSY. Ayan. Yan. So masante nga po pala na ating manantabi. Totoo naman, nung ding pamilya ilang makasuporta, in community minsan, lileledo talaga retang kaya na ka na rin ating grupo o organization na sasahop karela. Kaya pa magbalik na po ng kikatang programang Nano Bata, pisabihan tani man nano iwaring PYAP, magbalik ka po yung kayong programang Nano Bata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kayong programang Nano Patapis sa biyantanya po yung PYAP, Sir Christian. As the Provincial President na po ng Pag-asa Youth Association of the Philippines, kaya po kay Labod Kapampangan, dakala po siguro dahil mimisip ka rin talapan albeta mo, nanawaring PYAP ngayon ni, nano yung klaseng organisasyon na ini, Sir Christian? Yan po, maya paugto po, pasibayo, karikya katamong tala panalbe, kay CLTV 36. Ing Pag-asa Youth Association of the Philippines po, may gumpisaya po inian yung July 29, 1974. Uy, malambat niya pala. Yes po, malawat niya po. Through the Administrative Order number 48 na po ng DSWD.
Ngayon po, meto niya pong devolved program na po ng DSWD, beba niya po karing kaya katamong local government unit through the Unlad Kabataan program na po ng DSWD. So, ring beneficiaries na po ng Unlad Kabataan program, yapin po in Pag-asa Youth Association of the Philippines. Kinreate de po ini para karing kayanakan out of school youth. Anya pong 1974 hanggang 2004 po, priority na po ring miyembro is out of school youth, ring vulnerable youth, din kaya katamong PWD youth. So, ring LGBT youth, reta po ring priority members na po ng PYAP. At miglualya pong pasibayo, ordinansa, Administrative Order number 26 na dahil po kitang RA 10742 na ng SK Reform Act, aliwaya po retang kaya katamong age bracket. Kasi po anyang pumumuna, kaya pong linwal na pong administrative order is 15 to 24 years old. Okay. Kaya pong linwal ng pasibayo dahil po may SK Reform Act, sinunod tamo po kitang age bracket na rin yun na 15 to 30 years old. Oh, so may dagdagan niya May dagdagan niya pong bagya. At kaya beno pong pwedeng maging miyembro din kaya katamong in-school youth. So kaya betano po retang ISY ang magaral. Okay. Pero datang in-school youth, not necessarily na dapat pakakaluluna naman or basta bisa lang makyabe king kaya katamong organization. Basta po bisala po makyabe king kaya katamong organization. Welcome la pong magpamiyembro king kaya katamong organisasyon. Okay. Sir JP, feeling ko miyembro na kaning PYAP for the longest time. Makananuwari magmiyembro, kailangan ating registration yan, application form, mamiyakang by data, ating kang registration fee. Makanano yan, Sir JP? Usually po, magkanda ka lang kaya katamong MSWDO, CSWDO, and PSWDO survey. Karing si Babarangay. So, awas sanding OSY data profiling. So, aparte pa po karetang normal data profiling and census. Pupunta lang po talaga retang family na ating members na OSY. So, po kasing usual, pa mag-register, balada ring anak ila pong muntaking office. Pero baliktad ya po. Dahil po king Unlad Kabataan program, kailangan po lalapit talaga yung focal person, muntaya po king barangay level, pantunan na po. Kasi balo yo enamang king kain Din kasing kaya na kan minsan po tang papuntalan la, marinela, matamadla, o kaya magpalam lang munta ka rin, mig basketball la pala, mig SM la pala, mig Robinson la pala. So masanting na ikayo ng lalapit karela. For the past few years, Sir Christian, na ikay po yung makaluklok a presidente, kumusta po yung PYAP Kenikim Pampanga? Actually po, in youth sector, ini po in peka malikot sector na ning kaya katamong lipunan. Youth yung ini panga bukas may kasawa ya. Anyapin po, tutuyad. Anyapin po, karing kayi, ini po ing masakit i-organize. Sasabihan da po rin kaya katamong social worker na running youth iling masakit i-organize. Uling, ngeni, youth ya bukas, may kasawa ya, may gobraya. So, ita po ing medyo ing masakit maging hinarapan mi. Uling malikot challenges yun Challenges siya po talaga ing youth talagang ini. Pero makanyan man po, etamo po, peti nagketang challenge ita. And egan ng bagay, maniwala ko po ating challenge. Kaya pong pandemic, kumusta kayo? Siyempre, I think may epektuhan na po rin programa yun. Dakal po may apektuhan pero eke po pepa alintana karing king pandemic. Magpatuloy kaya pong may serbisyo through the pandemic. Lalo ya pong maglaganap in volunteerism, in community organizing. Kaya ni pong pandemic ay hindi dakal po kaya nila po linwal detang mga santing alob. Asinaw po karing patamong PYAP members. Okay. Sir Christian, ating ka bang pwedeng idakya ka na kung sabi mong success story kening programa ng PYAP ngayon? Ini po, metong po ka rin kaya niya at ko ngeni at manatili ko ngeni. Pauli na po ng PYAP. Maragulya po asawap ka na ako ing PYAP. Umunan dili ing development na po ng kanakong sarili.
At pangadwa na po nini, through the Sustainable Livelihood Program, kaya ni ko po start. At maging beneficiary metong programa na ng DSWD, yung Sustainable Livelihood Program. So, through the help of Sustainable, make ka business ke po. Okay. So, metong niya pa mo ita ne? Metong niya pa mo po. At metong po, karing kaya katamong success story, kaya betaya po ngeni. Sir John Paul. Metong niya po karing produkto na ng PYAP, Sir John Paul. Okay. Sir JP, ikwento mo ngeni kaya kami, makna mo, makabigla lenyo na. Ikwento mo itang experience mo na overcome mo na anuman itang kapag sakitan mo kanita. Siguro po yung pinakamaragula challenge anyang syempre po na as a street child. Dati ko po kasing street child, tas meragul ko po kitang ausandang depressed community. Ita pong slums keng Del Pilar, kaya pong mag-uuling. So, mostly ka rin tao ka rin discriminated, eda po makaing si kaso. So, ka rin ko po meragul. Ngayon, yung PYAP po, discover na ako through the City Social Welfare and Development Office. Tapos, tutuloy po itang amanwa ng Sir Christian. Metong po karing strategy na ng UKP, itang linkages. I-link tala ka rin livelihood program, scholarship program, alilakat. So, dahil po king UKP, aranasan ko po na malink karing mayayaliwang programa, proyekto, and services na ng city. At through the Pag-asa Association of the Philippines, meron ko pong successful social work graduate at kasalukuyan din po mag-take ko pong law king DAVSU. Uy, kaswelo kong daramdaman ita, magloyang yun. Sir JP, kapamilatan na ning programa na po ning PYAP, yan po ning DSWD. Isingit ko lang mo po rin yung papa-shoutout, Sabi na pong Nico Santos, kilala yun ning Nico Santos ay watching from Tita Rems. Ninoy Tita Rems? na Sir Christian? Metong niya po karing kaya katamong social worker, kaya katamong probinsya. Makanyan. Sir Nico, Sir Clarence Manalbela naman po yung kaya kaming Provincial Youth Development Officer. Shout out po, Sir Clarence, Ma'am Jill, and yung kaya katamong pong acting PSWDO, Ma'am Fe, and kaya katamong former youth focal person ni Ma'am Chini po. Manalbela pong kasalukuyan ngayon. Shout out po Karela. Pa-shout out siya naman, mig heart siya, mig-send yung heart ni Nico, John, si Mateo. And din Sir Christian, karing kaya katamtala panalbe, nanulawari rin programang o-offer na ng PIVAP, karelang qualified beneficiaries. Okay po, metong po karing bababa na po ng central office ng DSWD in Immersion Outreach Program. So, in Immersion Outreach Program po, metong yung programa para karing out of school youth na didinan dala pong chance na magobra king kaya katamong government offices. Kalupa na po rin kaya katamong MSWDO, PSWDO, na didinan talan chance na at papakit kung makanano yung obra king social services. So, didinan tala pong 30 days na magobra, 30 working days na magobra, at atin lang pong 75% na puning kaya katamong minimum wage. Atin tamo naman pong GIP or Government Internship Program para naman po hindi ka rin kaya katamong miyembro na ning kaya katamong estudyante ratang in-school youth. Okay. So, didinan tala rin pong tsansa na magobra, start para, kumbaga, bala mo intern niya kay kumakanano mag-start as a government employee. And dakal tamo po services, BBE po karela at trainings. Dakalya po beba, dakalya po kinonduct training in kaya katamong Provincial Social Welfare and Development Office through the leadership na po ni kaya katamong Governor Dennis Delta Pineda, and the Vice Governor Nanay Lilia Pineda. Tapong last may conduct po in kaya katamong drug prevention. Nanungno ka rin para po magkadinan lang kebaluan ang karagdagan kebaluan pangaras king droga para maiwasan po yung pamanggamit at para magamit ka rin kayan tulak ka rin droga. Tapos po may kakahita mo pong psychosocial mental para sa psychosocial mental health awareness. May conduct niya po rin po in last October King Azuro. Kinondakta na po ka rin kaya katamong among youth leaders kaning mabilog a Pampanga. Then may kondakta mo rin pong volunteerism para po ini po ing mawawala ka rin aliwang kayanakan na
ditak mong obra, buri dating kapalit. Pero through this organization po, buri mi pong ipaalala na sana manatili ya po in volunteerism. Uling in PYAP po, metong po kareng aim na manatili at miral po in volunteerism kayong probinsyang Kapampangan. Ali mo po king kaya katamong probinsya, no ne, mabilog a Pampanga. Ayan po, kalupa na po yung papaslag tamo, mag-volunteer tamo po king repacking na po ng relief goods. Okay. O nga ni Sir John Paul, pwede mo lang kayang amuyutan din kaya katamong kayanakan siyempre, dakalbisa ka na Maka na ano kaya yung pwede danggawan na bakit na makaya-access na kareng miyaliwang programa na ng PYAP. Lalo na mo ratang abanggit ng Sir Chris na din, detang youth ngayon, mabukot bukas. Palagi ko ating kayo na mga seminar para karin. Sir John Paul po, go ahead. Ayun po, sa lahat po ng mga interesadong kabataan, no, sa bawat barangay at bawat munisipalidad, city ng province of Pampanga, no, bukas po ang ating MSWDO at CSWDO, no, para i-entertain po, no, yung mga kilala natin, or kung tayo mismo ay OSY, meron po silang registration form po doon at pwede po nating matanong kung ano yung mga programa, serbisyo at proyekto na pwede nating ma-avail. Ayan. Value po, talagang kulang yung kaya katamong oras, yung kaya katamang pamitalamitang karela. Talagang mapupulya po yung kaya kaming pisabyan nandin. Iyo po sa sayangan ng opportunity na malyari pong akwak, yung pong PYAP, dakal pong programa yung offer makasawa po kareng kayanakan. So, Sir Christian, nung ating kayong Facebook page o baka nanda kayo contact, i-share mo yung mabilis, baka nang karembisa makipagtimpangkutang kaya kayo. Ayan po, bayo kayo po, sabihan kaya kami, Bisaya pong shoutout kayo mo po yung kaya kaming dating regional youth focal person, Ma'am Shera Patricia Santiago, at kaya kaming regional focal person po ngeni, Sir Rainier Grospe. Ba? Kaya bede pala yung Rainer, dati nyo kaya CLTV yan. Yan po yung kaya kaming regional focal person kasalukuyan king Region 3. Okay. Ay tapo at kaya katamo pong Facebook page para po mas at no ating kayo pong karagdagan buring balo, mag-visit kayo mo po kaya kaming Facebook page PYAP Pampanga chapter. O ito, dakala salamat Sir JP and Sir Christian. Anong buri mong sabihan Francine, ating kang papaltonan din, anong papalto mo? Ayan. So ngayon po, talaga mabilis yung kaya katamong oras, And kindakin na po ng kaya katamong programa ngayon. Basan tano po rin kaya kayong komento. Kitang kaya katamo pong question of the week. Ken ko pa mo po, ko mama ko. Nano po yung kaya katamong question of the week? Nanong content video yung pekaburi yung Alben King social media? Basan tano po. Sabi na pong Joanna Sevilla, detang, ot baka niya naman demburi mong Alben Rugo, mamangan tawo, zombie. Ikayo naman na tinwaring zombie ngeni. Alben Rugo kayong pelikula rin ay. EAMM, the best po rin videos ng Chris Punsalan. Meron niya pong PhilAm, pero niya kagaling magkapampangan, full-time yung caregiver kang apo na. Alben kaya naman nini, na ating severe arthritis. Palagi ko kapampangan niya talaga AMM. Ita kayang severe, kulang yung E, arthritis, kulang letter H. Dakal taong po apulot kening maganakat, malugudan na kay ni na ating dayang kapampangan. Wapin po makaproud dya ako, Alben kaya naman po yan, potang susopa ning apo na. Kaya ita mo pong kapampangan, kaya kapampangan, dapat po malugod tamo. Kareng kaya katamong pipumpunan, kareng kaya katamong pengari, ampong kareng kaya katamong apo. Jeneline Pineda Manabat. Reng mag-vlog, #recipes. Kay pakyapusan ko mo kanune. Andyang eko balo nung ikwa ko ba lasa. Trying hard, chef. Basta practice kang practice, ulit-ulitan mo. Ako rin yan, Ma'am Jeneline. O ako, mag-share ko pa. Ako, Alben ko pa. Nandun na sabi kay ditimbugok Detang magmotor. Mami helmet, makanyan, sasawap karetang mga kailangan na dalandagan. Detal, kuling siyempre,
potang mas stress ka, bisa ka, impuso mo naman, Mikay, itang dagol niyang bagya ka rin maayap. And ngayon nga doon iti, dagdagan tala po rin kaya kayong Kebalwan King Ama ng Siswan, ano yung waring kaya katamang Kapampangan word of the day? Lalagan. Daramdaman kaya pang gagamitan din ng Ama nung ni. Lalagan. Baklasin. Disassemble. Actually, potang kaya, alimbawa, tingkong gamit kembali, itang bala mo, malulus ne, malalalagyar. So, bala madidisassemble ya. So, gamitan tala po, rin nga manong Reni, ayap semi kaya kayo, share mi kaya kayo, king aldo-aldo pong pamanyalitang amanong Siswan. Gambulan tayo po, ing amanong Siswan. And talagang nga siya mong kabilis ng kaya katamong kaurasan. Sagli ba tamayari, tayo kayo mo, nanula mo rin alben yung kay, keng social media, ikan, inong mong alben mo, Sir Christian? Rata pong kaya katamong vloggers na sasaw po ka rin kaya katamong kalupang Kapampangan. Yan. Tayo ka, Sir JP. Atin ko rin po kasing vlog. So, hello mga katsaka today. So, mga nanonood po, ito po yung itsura ko. Saka siyempre, album niya naman detang TikTok ng Mayora Vilma. Ay, yes po, opo. Mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam-tam ngayon po nga doon na po ng Miyerkules na ano pataabay niyo ko po king pasbay bukas. Ako po yung kaya kayong talusuyo, Jody Dizon Mercado. At ako po, siyempre, ating ko pong pusong makabalan. Bye-bye. Bye-bye. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.